Niba mutegeri wa WeruTV no ntubako ya kwatana na uni ntuko ruare kana kaitaka oya branko ere ntuko ruare nkethera dina Sheikh Abdullahi tukithoma manto ya dini ya Kiislamu yapara tukomea itare twetete ukinya itare Ramadhani nya ntukomea imbibi byongo ndo akethera aitira karibu sana. Asante sana. Natokea mberia Sheikh ingwete kintu kwa mbere studio cha WeruTV. Niuma. Kwende otwire Ramadhani imbibi byongo ontonto babo inge bakomea kwe tayari ure yete lakini tumea atuntu kwera to ya public already onto wenu lakini tutiche Ramadhani imbibi byongo. Kenda ochokeria muthikiria nkatho muno. Ramadhani ni ibada. Yani ni amri twaamrishitwe Murungu kila Muislamu mweri tayo turugi mweri wa kenda katika Uislamu. Lakini tukaraithiria ki batu gichungu tomba kuwa na ndini mweri wa tano. Sawa. Kuna ndi Ramadhani lazima ya kila Muislamu mwenye kuwa na afya nzuri. Sawa. Na mweri wa Ramadhani yotuika ni ibada bimwe tukuthithia pia na witho muno tikila mtu umenya nubungite menyomba kubunga ukera mwenzako imbungite na aruga nte korea nte kunywa nte kuthithia lakini kwa tuika uweno gwito gaichitha no komba korea no kathithia mengi lakini mena ndi wikiraga Murungu ukethura wisa saweni na tugategera ki Qur'an katika fasi Qur'ani ilituira ndomba kumithoma kidogo na Kiarabu alafu ni translate. Anasema Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Murungu ariwa enyi muliamini yani barabeti kiti Murungu ni lazimishitwe kuinga ukoona tora antu bambere kinyabara bari bambere yana ndi turuwa Qur'ani ye mireki mtume Muhammad lakini ki nabii Allah Isa ambaye kwamba tuwa Yesu nwe pia ke katibo kauno bo ino bainga nenya mitume bo bangino bainga kinyabo nandi lakini nandi tukerwa itu lazimi itu kuinga mweri wa Ramadhani tora anto bakaranya bainga bakaranya ura bainga na tukera rakyo Abdullahi kwena age kana kwena miaka era mtu abatere kuwa oi mwana akainga oi mtu mukuru kana Muislamu wende regardless but kwenda kumya mtu aina kurubana ate ari nande Uislamu ibotegerete muno Muislamu ro wetikirwa kuinga tuge ki mwana turirwa ana banjiri kuritanwa bena miaka mugwanja kuna ndo ategera mwana miaka mugwanja okendo muritana ate umbo tinda muthenya yunde aterite ombo karakara matha fulani akarya kithia kumaruki rimwe nkatha mwanja wa munenke yani kuiritana lakini mtu munene wina akili tamamu ti mtu wina ndu ilazima na mfano wina ati aitwe ukoona unete kiritwe na tugera kia manto ya maromba yeu ni nakwe kintu special ki onto bweda rapo kiromba mo yoyo akenda kire Islam kakwe itare special ya kwedra bwena maromba yeu kana ipo bwengo bo wire maromba ato ya bweda ki itare naam badu sheria to kuthingate Murungu sasa wa Murungu wete toinge na kuona ni mweri yoiko tubate kiriko ginga sasa wa na kwa kumau kwanza kintu kiambere tume kwanza kuinga imbi na tomba kudwa tugita muno kwa twika tutekomenya kuinga imbi ukoona na ndeta uni mfano nikijiongelea mimi kufunga inafaa rojo tunafaa mfano sisemi kesho kuna saumu najua watu wanaweza nisikia waseme imetanga natoa mfano rojo tu ina saumu bate kidi kuidwa kwanza ndi tayari shite ndi tayari kuthithia ibada biu kwa tuka mtu ingite atebatikiri kunywa roje atebatikiri kuria muthenya mfano kinyoka ithura wina mwekuru utebatikiri kuona na nwe kwa nyumba yenu ile asili
ti kuona na kimetho ngwete kiankaugo naeleweka na maanisha nini no kuona kuna ande kiu kintu kia mbere alafu ya turitana kwenda kumenya urandi nkundomba kwithwa mfano ndina uwezo ndina chakula ndina kila kitu lakini najinyima kwa sababu ya Mwenyezi Mungu sawa na ndo wategera nukumenya rira mtu akeja kinyakwire na mpara ukethirwo kimenya mpara nimbi na mweri wa Ramadhani ukwenda utona ni ote maskini na tajiri uretonga na nkea ibwane no sababu yitonga ige kuinga sababu ya Murungu nkea ne kuinga gitumi kwa Mungu nukuona kuna ande nkea ne kuthirwo ikiba chwa mpara muthenya na gitonga ige kwithwa gikiga kwa mpara muthenya kwende itumi kimwe kya kwithira bukya kona ibwithirite bwanene mbere ya Murungu na ntukwira kana ntukwe muthia ntumethene muthia is stand to be corrected imbona bukithinja bukaya na bya kuria kiri antu ngambi kathinjwa nimbi symbol kana nimbi bwethira bukiona ni itare wende itageru tuthera tuisherekeaga tukiwira irua pamoja kwa sababu iko itherwa kuina ituidhero tuena ushindi ile ushindi tunafurahia kushinda Ramadhani kwithwa niri igintu kiri tokya kuona ta muchetho kwithwa wetinda muthenya uti kurea na no kuritangu echagu gethi cha kurima gethi cha nini kuna kazi no kuona kwithwa kuina kazi nzito unaona lakini na ndithira tukumenya tukurikia ruyiro twasherekea tukamilisha ntuko chetu 30 kana 29 metegemea ora mweri yokona mweri tukia kuona yuju wa 29 yo akamilika 29 tunafurahia 30 yo akamilika 30 tunafurahia tarehe moja nukuona na ndilo tujumuika hapa moja tueta marombene tuma marombene tuasherekea na marafiki na majirani na wasiojiweza na wanayejiweza tukimsifu Mwenyezi Mungu itumi no tutethete tukomba kudhiria Ramadhani. Na tukiara kia mantu ya maromba ya endelea ate kana kintu kuuchi on that 29 kana 30 kwina masharti ate bubatere kurombera muskitine kana no rombera nyakoku kana kwe masharti ya yopeterete pwekeri masharti makila gentu gina masharti ayo na ndeto ategera kire arume uroe karibu na muskiti yore abatekeri kwithirwa dekana Ramadhani yake kinya mieri yengi tanandi ubatekeri gwita muskitini lakini mtumuka ni bora kurombera kinya nyomba ko wende na mweri ne yo onto ito kumenya intuko mirongo kana ntuko we 30 kana 29 kwena kaita karatu tubuete ntuko kana mweri ne yo imwanka kinya the to kwena muskiti no mwanka ithira wikinya kana imaromba tu ntuko inge meri inge no ithira kirombera inya koko ndio ikwethera kwena maromba ta ntuko inge lakini kwena kuongera metu we mweri jwa kuzidisha ibada unaona na ndiko ibada tabada edhere kwina swala tu ita ishai edherwa ni time kama hizi saa hii na nde kumau kwina maromba ange tu edhero tu inayo wa muskitini na nde tunajumuika tukaedwa turea mwatwinde kuna nde wategero kona kinyoga dwa we kuraya no mwankambite muskitini ara yure mbakuidhwa ndina bange tukarombe dharara kumaro achoga gwaku na tukera kia inya Kristo nkome baba inge ibethera nyawo bakiti ata kana ibethera nyawo ba ina fasting lakini yote ntuko yababu tukomea puinde in the whole world kana ndekoro onde bo fasting tuko kumai mwanke na batu ya kana a Christian teacher rende in any of the point ibethera nyoka onde ndawichi ata byakure kiume kembethera nkiromba aislamu kwerenge mtombe kya ya watu wewe ya muislamu ombe kya kuwa ti Ramadhan lakini andichi atendeni kana no mwanka wetere Ramadhan na ndewe Islamu baada ya Ramadhani tuwe na ndato ariri Ramadhani tukadwa to ingete Ramadhani ntuku 30 ka 29 baada ya tanaruga tusherekea tu swali Idi tumesherekea pamoja
kuma royo tukanjiria kuibaraba inga yuti lazima ugochiendera ukainga ntuko itandatu ntuko itandatu ira nachio tukieleza wana mtume wetu kana mwalimu wetu Muhammad alieleza ro kainga ntuko itandatu baada ya Ramadhani muru aridhuru akire agwa maweya ya kurekerwa maejia yawe mwaka mzima kuntuko itandatu iri chiedheru chia kuchiendera wewe wengo khiyari yako unaona na nde tiba bengi bedhero bakiumbana na ntuko yu lakini si no rito eunimwe edherwe inje na Ramadhani yeyere ito edhero tuena ntuko 10 teto kuito kwanjiria Dhulhija mweri yuto kiwa Dhulhija to ategera ni umwe na Disemba ijo yuda yue mwako mwisho ki kalenda ya Uislamu ile ambaye kwamba watu wanaenda hija unaona ile wanaendaga Maka ukoona antu ibeti Maka ira ni Maka katika era tuida tukiwa ipila nguzo ya tano katika Uislamu ya ine ni tunongojea na wenda Mwenyezi Mungu ajaliwe ni Friday kama vile tunatarajia ama kama ni Saturday baina hizo siku mbili itategemea mwezi na ibwethera bwena ikinya timetable kana itwethera inyaba tutukethera twina timetable mutegeri ukethera wemiona ibwethera bwena tha ukaya kona nyitha 12 na ndeka 23 azin thato tireo mnonto ya baba inge nyawa set alamu ona mto set tha 12 ndeka 30 lakini yenu ne daira inya ndeko ithatu 23 27 imbi bwethera bukelia kenda umba kuya na calendar kana timetable menya technology dhaini iriku na kinyambere baada yapo antu ibatega riua riua kuthwa riua rikia kuthwa itwitikiritwe nandi kuria katue sample tutumba kwa 6 thaa 12 cia kinya riua rikuthwa kwithairwa kwina madakika zile zinategemea sasa icho tuithwa tuitegera ukethira thaa 12 na 33 34 35 36 kuni utegera na kwithwa tuitegera nandi ithaa riongwa na time ni kinyite cha kuruga na hivyo ntukwethera kwina differences onto no one cha Mombasa Nairobi Meru kwa sababu weather itesa sawa na vuke ya tuwe mmefungua kana kuambiria kula thaa 12 na 2:30 mtu apatire kula mwankare kendare kare ingia ambiria ku fast renge kinyago igwethera kwina timetable na irio are umira kana ari mbere rio aritera umira no batigiri kwithirwa ukura gintu tuita labda tunaita daku chakula sasa ya kuanza kufunga hiyo siku inafuatilia na ndi daku ira actually watu wengi wajeelewa ukethira kwina muislamu ugukira thaa 7 thaa 6 thaa 8 thaa 9 karea lakini twategera tubatikiri kwithwa twetumira nusu ithaa mbere eswalere rukiri itirakinya eunie batikiri kwithwa time ekorea na kwa anto bedere kai nyatuwe ibaingete kana wamefunga lakini batende kwene chio mtu akia kuinga ndubatire kuendelea ngwechi yako kana wingire uroka wonto mtu kweta mundene are ngwe niyo oingete imazoea utiumba kuremwa gwita kuthithia kurita ngugi eku inyo wi murimi ukarima kwende kutetikiretwe mtu are kana ngwa ari endelea na ngugi eku lakini ete lazima ukathithia ngugi manyiwo kuimenya nomba kwithwa nimejipea kaofu kangu mweri wa Ramadhani mayako ibamwe betherwa bakenda mfano kwithwa bakithoma ta Qurani kufanya ibada bibinge muno uketha na ndi Ramadhani hata kitafashi ete kuona ni atini isabu ni nantobo ampari bobo to mare kana na ngugi ari kairi twite na ndimbitu andi karibu na Murungu muno nte kwenda me au bungete totebate keri kurumana kutheta kuidwa tokiara ya tokiringa makelele mno mfano mza tunazuiwa urongo tunazuiwa sasa ukoona na ndi kuiromba kwithirwa
ake akumara ta town ta thokoni omba wita kanjiria uchetha ile muchetho bamenyerete na tokireka kia kiuria kimuthia kwe antu bethirite tankwa kwevankwa no bethire kwevo baada ya kufungua jioni ende taino tekeretu kuria mtu akare lafu ende akawa ende ntarura ngoye kwa kidogo kana nde na shughuli ntarita yonto nde na kainya kara rukiria ari kia kuria daku ne wende akamama unto ibo etekeru toke mtu atina ngoye lakini ari ono onto kuria ende na kainya ndite ngoye rukire ndara daku mame mwanka oro renge bukira nkare oro ibo etekeretu na nde au kutendeka nawe thura kinyobu ngete muno cionania ta unyonge kana onania ntumba kuritangugi imzuri kuritangugi ete batikiri uyu kia nafasi kwa sababu impingite nande nte korea ntumba kukira mbitangugine ati kamame dini netekerete kumama ndio kutithuki lakini nukwithwa ukiona nagiare unyonge fulani yani nukwithwa ukiona nagiaka unakereketwa na hiyo saumu, yani unalazimishwa kitu usiota, lakini tunaambiwa upendelee, ufurahie, uwe na hamu ekwithwa nuku thithi ibada vyu. Na nga kwa seconds 25 akimmiarie kwe muthia yonde no ari nya Kiislamu ende no wetiro kya ndugu zako Kiislamu seconds 25 ngotikikana sawa. Nashukuru sana. Sasa narudishwa kwa ile aya. Unajua ile aya nilisema no tumira kamera era. Sasa ile aya nilisoma sikumalizia. Nilisema Mwenyezi Mungu anasema enyi mliamini imefaradhishwa kwenu nyinyi saumu kama vile ambavyo kwamba ilifaradhishwa kabla yenu. Yaani walioko kabla yetu walikuwa imefaradhishwa. Watu wamefaradhishwa lazima wafunge. Maksudi ama sababu ya kufunga ni nini? Mwenyezi Mungu anaendelea anasema la'allakum tattaqun, ili tuweze kumcha Mwenyezi Mungu. Wewe karibu sana na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio lengo muhimu. Sasa swali, wewe unafunga na umchaji Mwenyezi Mungu, umchaji yani au muogopi Mwenyezi Mungu, hauswali, haufanyi, kweli bado lengo la saumu hujalipata. Wewe unafunga maadamu watu wafunga, au fungi kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini yule anajua anafunga sababu ya Mwenyezi Mungu, anachukua andao saa hizi kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu na saumu ni lazima. Nkiongezea Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kutarajia thawabu, malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu, atakuwa amesamehewa makosa yake yale yote yaliyopita na yajayo. Kwa ule ambaye kwamba amekuwa na hamu na furaha kufurahikia mwezi mtukufu wa Ramadhani na kujiandaa kufunga. Thank you. Ngote kinyawa ninte kwa leo Kiislamu kionde lakini nkoata. Nikifunga na jikaribisha na Mwenyezi Mungu. Thank you so much antopoko da kinya studio na cheto. Na mutege ngote kia kinya ithira uyu Muislamu kanote Muislamu kurikia kuthoma we hapo kwethira kifunga na manto yangia maingi yoko ni ndini ya Islamu kakwenda kaitaka ndio keta kwa ntona morinto chokete na